16-godišnji Aleksa Veselinović učenik je drugog razreda u Novosadskoj gimnaziji Laza Kostić i kao vršnjački edukator obučen je da stečena saznanja u programu Ti biraš prenese drugarima. Prvenstveno znati s kim, jer ti biraš. Ti biraš da li ćeš da s nekim stupiš u seksualni odnos ili nećeš da stupiš s nekim seksualni odnos. Pre nego što stupimo u seksualni odnos treba da znamo s kim i zašto. Ako smo još maloletni, treba da se konsultujemo s onima kojima smo najbliže bio, najbolji drug, drugarica, roditelji, sestra, brat, to je ono što je najbitnije. Podstaknuti zabrinjavajućim rezultatima istraživanja Novosadskog humanitarnog centra, koji su pokazali da u našoj zemlji adolescenti veoma malo znaju o reproduktivnom zdravlju i rizicima preranog stupanja u seksualne odnose, Udruženje za podsticaj razvoja društva Fokus osmislilo je program Ti biraš, objasnila je koordinatorka tog programa Tanja Ilijazović. Svaka 6. devojka u Srbiji koja je mlađa od 19 godina ima iskustvo barem jedne neželjene trudnoće. U Srbiji se godišnje registruje oko 16.000 adolescentskih trudnoća. Takođe, oko 20 do 30% adolescenata ima barem jednu polno prenosivu infekciju. Prekidanje trudnoćno u najranijim godinama života i tekako utiče na kasnije jedno reproduktivno zdravlje tih mladih ljudi. To je bio neki okidač za nas kada smo rekli ovaj program je neophodan. Ovakav vid programa treba mladima koji će se obavljati u kontinuitetu. Cilj je preventivna i vršnjačka edukacija adolescenata koji su ušli u najosetljivije doba promena, pubertet. Osim osnovnih saznanja o reproduktivnom zdravlju i rizicima preranog stupanja u seksualne odnose, uče i o tome kako da naprave prave životne izbore, kaže Tanja Ilijazović. Mi želimo da podstaknemo mlade da razmišljaju o izborima koje prave za svoj život, o pravim životnim vrednostima, da razmišljaju o svom karakteru, kako da izgrade svoj karakter, da razmišljaju o integritetu koji je veoma važan, kako da donesu zrele odluke, kako da kažu ne rizičnim oblicima ponašanja, da nauče veštinu donošenja jedne odluke. Tako da, pored informacija koje su važne da dobiju i neophodne, isto tako trebaju da uče kako da žive život. U osnovnoj školi Dositej Obradović u projektu Ti biraš učestvovali su učenici 8. razreda. Nikola Bursać je vršnjački edukator i imao je zadatak da svojim vršnjacima prenese sve ono što je saznao na obuci. Prepričao sam uglavnom sve o i prevremenoj trudnoći i bolesti, zaštita, sprečavanje, lečenje, posledice, bukvalno sve redom. Odnosi sa roditeljima, sa vršnjacima, odnosi... Kako su bilo pitanje? Koje su mere zaštite, kako se prenose te bolesti, kako se mogu izlečiti, koje su simptomi. Njegovi drugari iz odeljenja zadovoljni su onim što im je Nikola ispričao i smatraju da je njihov uzrast pravo vreme da saznaju više o seksu, ali i o rizicima ranog stupanja u intimne odnose. Pa ja mislim da je to pravo vreme, jer tada se deca najviše zainteresuju oko toga, pa da treba da koriste zaštitu, jer posle te bolesti mogu da budu opasne, čak i po život, ako, na primjer, sida. Trudnoća, da se zadesi, ne da Bože, onda počnu abortusi, onda valjda posle toga... Čuti. Neke žene imaju problema u trudnoći da ne mogu više da zatrudne i da se koriste te prezervativi, to je isto važno. I sve zavisi i od osobe i od pritiska i situacije. Nekada, na primjer, ako je jak pritisak, ti ako znaš da kažeš ne, nećeš reći. Stupanje u seksualne odnose, moraš naći neku ozbiljnu neku vezu da imaš i onda kad bude vreme. 15-godišnja Milica Samardžija je već imala priliku da kao vršnjačka edukatorka posavetuje svoju trudnu vršnjakinju. Ja poznam, jednu osobu, ona mi se pože da je možda trudna, pošto nasjeća je bila pijana, valjda ne znam. Ja se ni nasjeća što je se dogodilo, uglavnom moguće da je trudna, pošto je nije dobro. Ja sam mi rekla, kažem mame, pošto se na toga boji, ne znam, nemam neki predlog, sad moramo još da razgovaramo, ja joj ne mogu toliko pomoći. Najbolje je da kažu svi roditeljima, jer oni nam žele najbolje i oni bi nam pomogli, eto. I njena drugarica iz škole, takođe učenica 8. razreda, Olga Grujić, završila je obuku za vršnjačkog edukatora. Zadovoljna je stečenim znanjem, jer je i ona rešila neke svoje nedoumice. Najviše mi se dopalo to što su objasnili zbog čega ne treba stupati u prerane seksualne odnose i posledice svega toga. Znači prerani neki abortusi i polno prenosive bolesti. I na kraju posledice tih bolesti. Najvažnije je da budemo svesni svojih godina i ako već želimo da stupimo u te neke rane seksualne odnose, da koristimo maksimalnu zaštitu.
Iako adolescenti prvi razgovor o reproduktivnom zdravlju očekuju od svojih roditelja, kako kažu, ipak im je lakše da o tome razgovaraju sa vršnjacima. Nije mi prijatno baš da pričam s njima o tome. Bolje s nekim mlađim. Malo informacije s interneta, malo drugarica, edukatora i to. Što se tiče roditelja, da, treba se razgovarati sa roditeljima, ali jako je neugodno. Oni kad onako drže taj govor, prvo odvratan je osjećaj. A jeste pametnije s roditeljima razgovarati, ali malo se više stidimo kad pričamo sa njima o tome. Ne bi uopšte volio sa njima da razgovaram o tome. Ja bi se stidio. Ja bi se malo stidio kad bi razgovarao s roditeljima i sa vršnjacima, osjećam se opuštenije o tome da pričam. Malo mi je stidljivo ona priča s roditeljima, ono kako se to radi. Bolje mi je da priča sa vršnjacima zato što mi kupimo informacije jedni od drugih. Roditeljima je podjednako teško kao i njihovoj deci da razgovaraju o seksualnosti, kaže mama 15-godišnjeg dečaka Tatjana Kojić. Interesuje ga kako je nastaje uopšte čovek. Malo je teško to objasniti, pogotovo kada ste vi majka, a on je muškarac, već onako ulazi u tu adolescenciju. Mislim da nema zort od brata, mislim da stariji brat tu može dosta da mu pomogne. Mene ne pita baš sve. I u gimnaziji Laza Kostić učenici 1. i 2. razreda učestvovali su u programu Ti biraš. 16-godišnja Marija Kerkez objasnila je suštinu obuke za vršnjačke edukatore. Sve stvari izbora, vašeg izbora, to što ti biraš, s kim ćeš stupiti u odnose i prvenstveno da kad si ti neka zrela ličnost da budeš spreman da trpiš posledice koji sleduju za tvoje postupke koji će biti pogrešni ili pravi. Treba znati šta je dobro i loše, upravo je bio to smisao edukacije, da razgraničimo šta je dobro, loše, da ne budemo povodljivi, kako treba da donosimo neke odluke. Većina mladih tu u stvari greši, da kaže neće se meni desiti ovo ili ono i upravo se tada desi, zaista ono što ne treba. 16-godišnjaci već ulaze u seksualne odnose i zato su im saznanja o reproduktivnom zdravlju, naročito o zaštiti od polno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće, neprocenjiva. Mislim da jeste važno zato što se u ovim godinama većina dece uključuje u to i mislim da je od presudne važnosti da znaju sa čim se suočavaju. Jako je važno, u zavisnosti toga sa kime imamo te seksualne odnose, moramo u svakom polnom odnosu imati zaštitu. Pre svega mi mislim da znamo dosta, ali treba da još naučimo, pošto ne možemo da znamo sve. Haraju te zarazne bolesti prenosive, tako da mislim da pre svega treba da se edukujemo o tome, pa tek onda da stupamo u kontakt. Ne samo bolesti, jer može da dođe do neželjene trudnoće, što opet isto predstavlja veliku odgovornost. Anketa udruženja Fokus pokazala je da malo mladih koristi zaštitu prilikom seksualnog odnosa, ali zato takozvanu pilulu za dan posle kao kontraceptivno sredstvo koristi gotovo četvrtina njih. Gimnazijalke znaju da je ona štetna. Mislim da i nije zdrava zato što ona poremeti hormone samim time, tako da mislim da nije baš nešto zdrava za decu u našem dobu u razvijanju. Nije 100% sigurna. Mislim da je čak i naučno dokazano da ne utiče na sve žene. Lekarka opšte prakse Aleksandra Bulašević predavač je u programu preventivne i vršnjačke edukacije Ti biraš i stalno upozorava mlade na štetnost te tablete i upućuje ih u savetovališta. Pubertet je period hormonskog sazrevanja, što znači da se uspostavlja tek hormonska ravnoteža, a tablete dan posle su na bazi hormona i ukoliko se nekontrolisano koriste hormonske tablete, mogu napraviti hormonski poremećaj. Najvažnije je da deca budu iskrena, da se obrate na prave adrese, da tako kažem, devojčice kod ginekologa. Svi školski dispanzeri imaju savetovalište za adolescente gde imaju konkretna pitanja, gde će dobiti prave informacije. Članovi tima Ti biraš, udruženja Fokus, svesni su da program preventive i vršnjačke edukacije moraju da nastave i u sledećoj školskoj godini, kaže koordinatorka tog programa Tanja Ilijazović. I negde ohrabrenje da nastavimo dalje jeste bilo istraživanje koje smo radili tokom ove 2 godine, gde jedno od pitanja jeste bilo koliko smatrate da je ovakva edukacija neophodna, gde 98% onih koji su prošli edukaciju reklo da je ovo neophodno za mlade, da žele da prođu naredne nivoje edukacije, da žele da se edukuju više i da to prenose svojim vršnjacima. Program Ti biraš pokazao je da mladi kada im se pruži prilika žele da nauče da biraju
donose odluke i da razmišljaju o posljedicama svojih odluka. Takođe su pokazali da svojim odlukama žele da promene životne stilove, suprotstave se lošim modelima u svom okruženju i odaberu najbolje za sebe i svoje zdravlje. Bolja Vojvodina.